Nalazimo se danas u Novom Sadu, iza nas preko puta ulice je zgrada Pokrajinskog odbora SPS-a. Kao što vidite, ova velika bela zgrada je pravljena 1931. godine za korist trgovinskog fonda. Tu zgradu je 1945. nepravedno preuzela Komunistička partija Jugoslavije, posle je to preuzeo Savez komunista Jugoslavije, u njemu je bio Pokrajinski komitet Saveza komunista i 1990. godine, ne znamo na koji način, pretpostavljamo da je bilo protivustavno, sva imovina Saveza komunista Jugoslavije pripala Socijalističkoj partiji Srbije. Danas Socijalistička partija Srbije koristi imovinu ljudi koja je podignuta pre Drugog svjetskog rata, koju nisu oni podigli i izgradili, i danas Socijalistička partija Srbije izdaje lokale i državnim javnim institucijama i privatnim licima i od toga ubira prihode u iznosu od oko 3 miliona evra godišnje. Srpski pokret Dveri danas postavlja pitanje kako je moguće da jedna politička partija i dalje uzurpira lokale i imovinu ljudi koji su sagrađeni pre Drugog svjetskog rata, i Srpski pokret Dveri ovde u Novom Sadu ispred Pokrajinskog odbora SPS-a poručuje, kada dođemo na vlast, da ćemo preispitati na koji način je imovina Saveza komunista pripala SPS-u i insistirat ćemo da se ova imovina vrati lokalnim samoupravama i da lokalne samouprave ubiraju prihode od izdavanja lokala.